Mayong adlaw mga kadiskarte, welcome sa akong YouTube channel, Diskarteng Bukid. O karon nga kadiskarte, ang atong diskarte karon magpugas ta og mais, magtanom tag mais. Okay, ang atong mais karon, atong gibutangan siya og Marshall, mo ni siyang nagpeng kay gibutangan siya og Marshall para dili kanon sa ilaga, dili kanon sa manok, ug dili siya kanon sa lamigas. Okay, tan-aw niyo magpugas ta mga kadiskarte. Okay? Anaon mo siya mga kadiskarte kay wala ni siya daruhan. Okay. Mga kadiskarte, kinahanglan dito magpugas ug natada sa bukid. Tungod kay sayang kaayo ang panahon kun di ta magpugas. Kinahanglan kita magpugas aron doon na tay magtanom tag mais, aron doon na tay masanggi pag abot sa panahon. Kaysa magsigil tag lingkod wa tay masanggi ana, may paypuyo ta og minteryo. Mga kadiskarte, gikan karon tulo ka bulan og 20 ka adlaw magsanggi na tas tong mais. Nakanindot mga kadiskarte kung naka sa bukid kay makasanggi kag mais, makapagaling ka, mas maayo mga kadiskarte mais gyud ang ato ang i-konsumo kay wala kay siya sugar, dili ka madaot. Nung ka sa rice magsigi kag kaog humay, taas kay siya sugar, delikado ka sa imong diabetes. Mao na nga mais gid dapat ato konsumo mga kadiskarte. Kung gusto kag piskay imong lawas, magpugas og mais og wala kay kapugsan. Hala pagpait og bugas mais kami kay naman may kapugsan mga kadiskarte. Pugas mig mais kay gikan karon tulo ka bulan, kasanggi na mi makakaon pa mig anagon nga libre. Okay, tingnan niyo. Duha-duha lang atong lunod mga kadiskarte.
Unya kay dili man ni daruhan. Lugit-lugit lang to sa gunaan eh. Okay? Hanaon pagpugas mga kadiskarte nga walay dili daruhan. Ano na pagtanom og mais sa bukid. Okay, daghang salamat mga kadiskarte. Salamat sa pag-view, sa paglantaw sa ato ang pagpugas karon og mais. Ayaw ka mo kalimot, talihog lang pag-subscribe sa akong YouTube channel, Diskarteng Bukid. Thank you.